هفته رونه و عیده ماجی هفت رو برخوادده جوه یک شمه دا حتی یک شمه ته دوسسی چهاره دا حتی 24 روی سفتح را هم دبین شعنین وک داغا مسیح کتی اورشلیم هم که نهب هفره مساکن و زانبن معنی شوره شعنین انو مخلاص که فهم ساکن علا مسئله چیه و خیر هم عیده ما هفت رونه و هم چه دکن دوی هفت رونه دا و مسیح جمعه را چه کری فبه ویدو را به تدخوازه هین و هین زانه به تشتا تکانت ویدو دا به و تناخوازه جید تکانت ویدو هره فتشته تاور سفتح و یک شمه ام دبین شعنین انو خود ما خلاص که امینها پیمانه کون دا احدی کون دا مساکن ملت چه دکر ملتی خوده جو اکوین زارن ملتی اسرائیل بو بن ظلم و زوره دا بی بن دخته دا بی گناهکار بی فبان خوده دکرن دگود ور ما خلاص که اره گازی و داخازی رزگاری جا خوده ده پیمان کون دا بو وکی مبارو دگود ما خلاص که بعربی جي صرخة استغاثة وطلب خلاص من الله في عهد القديم اولی کوریش خود دخواستن بن ظلم و زوره دو بین و دوغم کتاب زبور جی فکن مزمور 128 آیات 25 هم بخوینن دبه یا خودان ام لاوا دکن می رزگار که یا خودان ام لاوا دکن می سرفرازی که بعربی آیا رب خلص آیا رب انقذ هفو مزمور 118 بو آیات 25 زبوره آواده پیمانا کون دا بو بری هین مسیح باتا مسیح هین لعظمانا بو ملت بان خوده دکر و این زانن مسیح جی خوده مسیح پیوا خوده هر دو یکن پیمانا نو دا پشتی مسیح هات پیمانا نو چکر عهد الجدید دبه گاو مسیح کتا اورشلیم دنگ پیشوازیا بو بعربي في العهد الجديد أصبحت هتاف وترحيب بالمسيح عند دخوله أورشليم متى بستوياك نها پشتی مسیح هات سر عرضه لانو ملت بان خدا دکر دوگان بنزل مزوره دانوار مخلاص کو در پاش خدا هات سر عرضه بصورت انسان اوشی مسیح بو و هاوش مره حاول ده انو مسیح هات و مسیح در باسی اورشلیم ده بو ددان چپ که خدا شکر دکرن نامه بخوین نامه هین زانه بن ملت چه دگود ام که انجیل متى 21 بخوینن اصحاح و آیات نهد هم که بخوینن به کردی دبه علالاتا کو لپیشیه و دچو و ینکو لپی دهاتن و دقیرین و دگوتن حسانا جه کره داود را یکو بناو خدان ده پیروز به لبلنداهیان هری جورن حسانا بعربيجي والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصانا يعني أوشعنا يعني ما خلاصك أوصانا لابن داود خير ابن داود كيا مسيح جنسلي داود هوتيا أعرف مسيح ملك جي فاستقبالك يعني ترحيبك وكي ملوكو وكي قرايلا وكي تشاوا كي استقبال کن در باسی و جی کن وقت نکو مسیح در باس اورشلیم بو وانجی وکوان او دکرک حاضر دکرن ملت هنک لور بو مسیح جی بکره در باس دبو در باس ایچه دبو و من ها زانه بانجی بو چه مسیح الا بکره در باس بونه بتشتکیدن ارد به اوصانا لابن داود يعني بكره داود ما خلاص که مبارك الآتي باسم الرب اوصانا في الأعالي فمسیح هاتی گندیا خلاص که هاتی ملت خلاص که اوشی خدا شکر دکن و در و بان دکن دبه ما خلاص که و پرچه یعنی نووان دا باوری خب مسیح اینا بین زانین مسیح کیه و چیه حتی خلاص جد خواستن بخوا بریگا مگود عیده لأما بخوا لجمع انجیلیا از انجیلی ما نه کاتولیکم نه ارتداکسم لبا کاتولیک ارتداکس جامعنا عیده اف اما لبا ما ذكرى يعني بير انه شوري بير بكردي بن بير يعني ام بهاد بيرا من بار مسيح جمرة شكري يعني شوري هاد بيرا من مبريه بير فذكرى جمرة انه مسيح در باسی اورشلیم بو
و آره و بری وجه ذاتن مسیح 5-6 جارا 7 جارا ده هر 4 انجیل دا به ملت را به شاگرده خورا ده گوت انو از که ورم اکرم اورشلیمه از که ده آخفتن کبم به حاکمه ده اسرائیل را و کم بگرن و کم کوتا کن یعنی المخن و کم بکوجن لسر صلیبه کم بدارخن از که ورم صلب کرن و از که بمرم و رجع سیاجی از که رابم عزمانا 5-6 جارا 7 جارا حتی اینا که 7 جارا ده هر 4 انجیل ده ها دو گوتن و پرتشتی خاشه يعني وعمين هاي وش بيرا هارن عمهم ببینن لما تخوازم مثلا كاريجي فعمي واقع خير إلا مسيح بكاري در بوسي أورشليم بو يعني طالما تملك تقارين لأنا تكوني بحسب ياجي بتشتكيدن يعني در باس بم زنبولا كاري كاتنا مسيح واكي پادشاهی که نرم نه شرکار زكريا نهانها كتاب زكريا نهانها وبعربيجي رمزية الجحش دخول المسيح كملك وديع يعني كاسش خونيشينه وليس محاربا يعني وصفر زكريا نهانها عمن ودارو إن كانوا بخوينن وببينن إنه هم بري مسيح واره بتشقص سال بشاسة سال 700 سال 800 سال جي زكريا پیغمبرك بي يهودي بو گوتيا كي واره و ملكه و كيب كاره در باسی اورشلیم به و ایکه و خلاص که و در وانو کی فنها و سرشاشه در و نشخوره بخوینن ایدو خوازه ام دبینن مسیح انو بکاره در باسی اورشلیم بو تواضع خو و انسان کی ودیع بی و دو کاتبی نپوز بلند بی و تشتال معمود و خير مسيح ناب حسب درباسي أورشليم يعني نابو إلا بكاره ليرمز إلى السلام بينما الحصان كان للقتال يعني دخواست لمامينه إنه بكاره درباسي دركبه فدبينين إنسان كي فقير ويعني دار تشتكي وانا إنسان كي فقراء عمل إنساني وهي كيب حسب درباسي منطقه كي بدار جندي كي به فدبين هواي كي أو يعني بارج حربيرو شر حسب او دكرن يعني اذا مسيح بحسب درباس با فمسيح چوی شعرا چوی شرکه نه چوی سلامتی و حسکرین و خینا خوشبر ما برجینه اره هل كان العيد موجودا قبل اره يهوديو جبار احتفال ذكرن دار نعم اليهود كانوا يحتفلون بعيد المظال بأغصان النخل او شقنات دوره خرمانه فيهوديو شخور احتفال ذكر در دوغي حاكمي كيوان داره که در باس با شقنه دوره خرمه یا زيتون دست خود کرن لبا ذكرن وكي مبارو قوتي دقور هانا و حاكم جي بكون ارترال چي فجا مانا عيد المظال وإن كان سر بحث كنو هين زانبن ماذا يحدث بعد الشعانين؟ معقول شعانين روي صفتح جعيدة بشتوية شدبه بدأ أسبوع الآلام حفتة إيشاك يا مسيح داس بدك حفتة جالك بيروز غسل الأرجل عشاء الأخير الصلب مسيح لنجة شاگرده خوششت امین ها زانبن جبوچه و خورنه تاور تالیه به شاگرده خورا و خاچ کرناوی صلبوی امين هو وجتي زانبا لا تشندن أنا از خوازم هين بيباغا فم طقوس الاحتفال في الكنائس الإنجيلية أم شاود الكنيسة دو أم بكيفتينن و عيدة و ذكرى أم إما جامع ذكرى أما جامع كاثوليك أرثوذكس عيدة خير جامع ذكرى شما لأنه إما أم دبينن مسيحية ندينة مسيحية علاقاتك ما بين إنسان وخدا ده أو علاقاتوجي بخوينة مسيح هات آوا کرن ها چه کرن اما دين تدو عيد هانا طقوس هانا وإنزانا فيتشتي فالكنيسة دا بيكون ددن استرانا لسر مسيح لسر رواكتي أورشليم ترنيمة أوصانا في الأعالي وإن كانوا سر يوتيوب اشخارا يعزقن اجوارا در كفه ببيسن اشخارا كتاب انجيل دخل نقال كاس انا دخازن انه در كفن لبشملات انه باخفن لسر مسيح شاو دخازن يعني باخفن پر جهانه د انجيل دا دخازن و جملات را بخوين وكان بين انجيل متى 21 شياكه حيا 11 انجيل مرقس 11 جياكه حتى 11 توياك انجيل لوقا 19 دونها 28 حتى 44 و انجيل يوحنا 12 آيات 12 حيا
19 اجداد دیگه حتی داونها كانش خورا بخينوا انه ببينن شاو مسيح جملات رو حوالي دا التي تصف دخول المسيح الى اورشليم انه هاو فيتشور جنم دانوا او لسر مسيح دا خوفن انه نانو سر مسيح دا انه مسيح بخاطر دا خوفن انه که چه ببرا پشتی هفتاکتن اره پاشجی وعظه هاي يعني قشا درته تاخفه لسر مسيح تركيزوي لسر تواضعي مسيح انه چقوص انسان كي دوكاتي بينا كي پوز بلند بيدار سر وتشتي داخفه و سر مملكت مسيح يه روحاني العظمين داخفه يه پی باور بكي كي چاوابه و پرتشت وانوكي اره و اغصان النخل والصعف بخو مجوار هاول دا انه شقنه اوه داره خرمه و زيتونه و ملت دست خودکان دلاقین او جی رمزه کن یه شقنه داره خرمه معنی و سرکفتنه و کیف و شاهیه و زاتن زيتونه جی و انزانن کیف و شاهیه سلامته جیانک نوح وقت مدید چوا نوح پشتی طوفان نوح و قمریه شقنه داره زيتونه هنا جنوح را يعني قد جيانك نو دار سلامته فأره لباما وصي باشه لمشكرنجي هاي لمشكرنجي مجبوار هاول دا جارك بدون دندا انه عم شعبه خود قرن خوده شكر دكن وج يعني تشل سردلي ما بامش خوده دخوازن ولتاليه جي طاوية ام دبيجن ام بناوه يسوع المسيح المجد كن آمين بس هذا بعد روجا يكشم داجي ام خدا شکر دکن انه هات سر عرضه و درباس اورشلیم بو و هات صلب کرن خوش کرن لو داره اره ام خدا شکر دکن در و نکاش از که فرقش وارا بیشم فرق ما بینه ما انجیلیا و یه دم و کاتولیکی و ارتودکس كاثوليك وارثوذكس قد تشمل القداديس خاصة ومسيرات كبيرة أو نو يعني مسيرة تشدكن وك ماشي تشدكن در نوف حارات ردارنتين باوا وانوكيا أما إنجيلي بسيطة ترانيم ووعظ وصعف شقنة داره خرمه فبس وانوكيا عم دكنيسة وانو كوم دبن وبيداندك لأنه ذكرى يجمعرو انه مسيح جماعة في كارا قادمان دو در والجامع كاثوليك أرثوذكس قد يبارك الصعف في طقوس خاصة يعني ويش قناة دارت خرماج جارة عيدنا دنش هذاكن يعني انه وانا واكيد بشكل كإضافي هنا باحتفال لكن دار وانوكي الجامع إنجيلية لا يعتبر سرا مقدسا جامع واموسا ناكن بركات ناكن والصعفنا يعني بوريك شقنا يعني بشكن ودار يعني ناش تشتكي رو بس تكونه به احتفال که در رمزی که خواه بس اما کاتولیک ارتودکس افکار نخودن هنه وان اضافه کری نه کتابه و نه تشدیدن ديسه كاثوليك أرثوذكس الأرثوذكسي يتبعون التقويم الشرقي تاريخ مختلف وعونو الجوري تاريخ تقويم أبدارن الشرق الأوسط نالجوري الجامعة نكوجوارا تاريخ جاولدم إد إنجيلي يتبع التقويم الغربي دوسسي چهارا حضر 25 وقت مباركوتي دوسسي چهارا سبایه نقارو في فيديو چنده رو چخاصه رو 11 فهنا درومانه حتى عيد واره ذكرى واره اجيت معلمي لانه تم دبين عيد دور من ف اره کاتولیکی مگود کاتولیک جی واقع ماه او جی 13 مهدا جی دوسسی و مهدا حتی 20 مه اما یا ارتودکس او ناج 21 ابریل حتی 28 ابریل يعني جي بستيكي چهارا حتى بستحشتي چهارا ايوان برخوده ده الفرق بين الكنائس في تنفيذ المسيرة وكما قلت يعني ماشا تشيدكن ماشا تشيدكن كاثوليك أرثوذكس قد تشمل طقوسا أطول مثل تقديس الصعف ومسيرة حول الكنيسة يبارك الصعف أحيانا بالماء المقدس أو مباركوت ماشا تشيدكن دار ماشا تشيدكن انه هرو انه مسيح در بوس اورشليم بيو دار وش قناه دارت خرمجي بركات دكن به او بيروز اف لجاموان الكنيسه وان دايا
وأكيد أمزون هفتشتاجي تنايا يعني إنه مسيح تقف بيروز ندوما إنه نقول في أبو بيروز نقول هارن في شقنا بيروز بكن يا نظام شبكن علاقاتي ما بخدا روحانية نا جسدية أم بين أم إنه خو مسيحية نا دينه حتى علاقة جسدية دو بين إنه تاريخه بشو إنه هارن كنيسة وخوف دوس كان يعني معنا سخو فويتشتاقي جامعتنا يعني مسألة كاثوليك أرثوذكس از دبينم إنه تقليدينه يعني مسيحية كرن الدين جخورو ودماشين أري إيمانه ما ياك مسيح خداه لأما ويتشنا نياكن إنجيلي تشدكه شو يعني تنفيذ دكه كار دكه وماشي تكون المسيرة بسيطة وتركز على الترانيم والوعظة يستخدم السعف أو الزيتون كرمز دون طقوس خاصة مش يد إنجيلي أمجي مشكة كده لأما قالك بتشوكة يعني وقت شوازوار هولدم جمت خلي كنيسة دا حيا قاعة حتى جيل رودنن وقشا دارت دا خفي حتى وداره تانه بكون أوجي زاروك وصادكن زاروك كوم دكن وشقنه داره زيتونه وخرماف و داسوان دانه لبار دكن ودار تن پیش يعني تن سر مسرحي كنيسة ودا آخفن مسرحي وكتشه دكن ددن تا استرانل سر مسيح يعني تشتكي وصادقن جا مسيح را اره و شقناجي ام بيروز ناكن او ناكن يعني وتعيد طقوس جوا شقنا را تنعنا فقط شقنا باحتفال دكن بكيف دينن وخلص شادكن بس فانا فرقين عملي في الاحتفال شو احتفال دكن الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكس الشعانين جزء من الليتروجية مقدسة مع تقديس الصحف وقت مبارك دوي شقنا تقديس دكن أو جامعتنا إنجيل يبارك الصحف ويعتبر علامة مقدسة جاموان وانوكية بركات دكن وشقنا ودبع علاماتك بيروزة يعتبر الطقس ناقلا للنعمة يعني دبع خده و تقصى دايه معنى انه نعمات تكميلها كدار وانو انجيلي چه دبع الشعانين ذكرى وكما قلتي نا تقصى نا عيدة تقرأ قصتها ويصبح لله يعني عندن ترانيم او مسألة ومسألة خوندن چاو مسيح كاتي او اورشليم لا يبارك الصحف وشقنو نتن بركات كرن بل يستخدم كرمز فقط كرمز ده استخدام كرن انه معناه سخو انه سركفتنه كيف وشوهية دار فالبود كن دار دكن وانو كي لا يمنح مغفرة الخطايا أريه لأنه وانو إذا أرثوذكس وكاثوليك قوتن يعتبر الطقس ناقلا للنعمة وإنجيل دبي نوع دبي لا يمنح مغفرة الخطايا يعني قلنا هي ما نغفرينه أو نعمة خاصة بالطقس كوك يعني إشيخ بالنعمة خد دايما تنه كوك أريه ونقاش ازش واره هولدم وقت مبارك قلت حفت روجبين من رواس افتح جواره هولده من جاكدن تكرار كم بشكل كي بتشوك باش رواد دياس وروجاس دياس سياح هذيو حفته تشدبه اجواره هولدن روج بروج بمسيح را اره احد الصعف احد الشعانين ما هولده صعف شقنن خرمه وزيتونه وشعانين جي انه شوري وشعنا اره وشعنا شوري وشعنا الشعانين ته اوكي وشعنا يعني مخلاصك اوكي مبارك قلتي فنكاجي روي سفتح كوني وفس شامه دخول المسيح إلى أورشليم مسيح درباسي أورشليم بي لكارين يشتبه بينما ملاجي حاضر كربي تحييه جرى چاپ کردن دردکن بی اغصان النخل دوره خرمه شقن داز گندیو دور بودکن جرى هنا در ملات هنا سكنية وأوجب كارد أورتر درباست به أوصانا مبارك الآتي باسم الرب دبه مخلاص که پیروز یبناو خدا هاتیه او جي مسيحة انجيل متى 21 شياكي حيوان ينزلات كونه بخينه وهنا تبينه الرمزية جبوت شيء بداية الأسبوع المقدس داس بيكي حفتة بيروزة حيث يعلن المسيح كالملك لكنه ملك متواضع يعني
نسکتی کردی اره دست بگه هفته پیروزه و دينن خيان انه مسيح قراي لانكي نسكتية اره وانوكي روجا دديه دشامه تطهير الهيكل مسيح شو هيكل ديت هيكل وقت شوانو البول مسلمان مكة يهودياجي هيكل اورشليمه لإسرائيل چی دید لو داره اولویرا دکن میا برخو داره دفروشن هفته پرا دگاورن پرتشنا دکن فمسیح جی شور گلک عاجز ببو گو ماله باوی من ماله لمش کرنه نه ماله تجارت کرنه او جی انجیل متی 21 16 حیا 13 میکنم بخوینن آره پاش جی مسیح هاجیر او کر لعنت له هنا او جي يعني نانو هاجير تشتكي نباش نابيان بخون لمثلك دا مجبو هم فهم كن لعنت لهاجير هنا باش رمزيه ويجي ما فهم كر انه حكمه خدای لسر انساني و تشتي نباش ناكي انه نا تشتي باش ناكي ايوه وصل اره چش که درش بوم رعد بوم اره مسیح مثال لما ماند انجیل مرقس دا اصحاح 11 ج 12 یا 14 امکانش خارا بخوینن مسیح دبه انه انسانی یه پیوه باش ناکه یه تشتی یعنی قنج ناکه ج مرو واره دور خواه یعنی تشتی الگوری دله خوده ناکه او خلاص ملعونه او دچه جهنمه دچه فاتوره خاده لان تا تشته باش نکرد که تشته پیس بکه فاولو می مسیح لعنت لهاجیر هنا تبه هوداراجي او بي يعني انه كچاوا بارا بيجم انه تسمر ندادو تهاجیر ندادو دوی وقته دو فاولو می مسیح گود از مثال که وامینم انه بهاورا باش من تشته قنج بکن در وصا روجا سيجي سيشامه مسيح شو هيكل ودرس دانوانا بروان دعالمان شبو فير ببن شبو حرتشتي زانه بن اره اوجي د انجيل متى 22 داون كانوا بخوينن مسيح نبواجي دا اوه دا یهودیا حاکمت یهودیا انجیل متی 24 دا انه اف هیکلا اکوار دمراندن که خرابه به و جوی يعني تيدا المجد كندار باشه مسيح مثل العذارى العشر تحذير من الاستعداد لمجيء الملكوت متى 25 لورجي مسيح مثل ده اشخاص بين وين كان شخارا بخوينن يواشاش وين هنا ناسكن روی چارچم آره شاگرد که مسیح بو وی خیانت المسیح کرد يعني بخاف تشته يعني مخططي مسيح افتشتا حاضر كريه انه يكجي شاگردوي دبه مسيح بدن يهودية ومسيح وارث صلب كرن فيهوذا الاسخرياطي او شاگرده مسيح بو چي بو حاكمت يهودية والورجي ورا قوتن قامس فضة بتادن سقط فضة عمي بتادن و ته مسیح جماره هینه ویشی واکرد انجیل متی 26 رو و یاته 14 حیا 16 آره هوا روی چهارشنبه بی روی پنجشنبه جی چه هبو العشاء الاخیر به تلاميذ شاگرد خارا تلاميذ روی نشت و هوا نان خارن آره نان دست خاکر گو اف لاشه منه و خمر جی دست خاکر یه بر یهودیا و دخار و مسیح جی گود خسرخوش مکن به خمره لانه این باشه نزانون چه دکنونه گناه بکن فویلو می مسیح مرد و این کانون وقن لما سرخوش نبن مسیح مثال داگن یا انو گو اف نانا لاشه منه یعنی گوشته منه لاشه منه و اف جی خونا منه اما بطریقتک برنگکی رمزی زیمبولا يعني فقط يعني زيمبولش يعني رمزي عرب كردي من زيمبولا وكي ألماني دبيشن فوانو كي بس فأمجي هر ما هكا بيكون جبو ورا بيرما كذكرى بيكون عملين داس خادكن لكنيسة بلادكن يبا وريخو مسيح ينانا و إنينانا نابه
و اموه پاری دخن پاش دیرا عصیره تره تینن و جی ام ودخن تا قموه ودخن خونا مسیح ته بیرامد چاوا خونا خوش برما و رجان جبو هم جهنم نبینن و اكيد نانجي لاشه مسيح ته بیرامد چاوا لاشه خوش برما و فداء دا لانه قالك حجم دكه فيعني جبو ور بیرامه مسیح جمرا چکر دی ورا مسیح لنگه شاگرته خواجی شوشت حیا انسان کورش لنگه شاگرته خو بشو چه لازمه لباوی ها به حیا بشو حسکرن سلامته قداسه تواضع افتشتاگی لازمه تا حتی تکانه به لنگه یکی بشو اما افتشتال با تتنه بتنه کنه لنگه بشو و مسیح جی شوش و گو اینجی گرک وصابن و اینجی دبه وصابن يعني انجیل یوحنا اصحاح 13 آیت 1 تا 17 پاششی مسیح لمیش کر و میش کرناجی خواست ام فیر ببن خواست یعنی پیش ما بکم بعلمن انه اگر هرو از که تشتکی بکم دبه از خدا بخوازم انه از خوازم وسا و بلکه خدا وسا نخوازه نه پر جارا وسا دبینه د جیانا خدا فمسیح جی زانست بعد کار گرتن و کشتن و اوش خدا خواست گوچه ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت كنا تشتي از دخوازم ملاببه بل تشتي تدخوازم ملاببه فما جوه تشتام جي مسيح عالمين مسيح هدفي وي نا انو او پیغمبرك بس بل دخواست ام فير ببن دخواست ام زانبن ام چاوا جيان كن جيانا خلنا افتشتو قالك مهمة که عربا که بکره مکنو که بکره تدبع کجانه بکن که بکره بزوجت تدبع که ویلی وی تنظانه فمسیح جاوه بر مد عالمینم چو او بکن انجیل مرقس 14 جا آیاته 32 حتی 40 دیو میکنم بخوینن پاششی مسیح گرتن یهوذا الاسخریاتی وقت مبارک بود مسیح بر و تسلیم یهودیا کر یوحنا 18 یکی حتی 11 پاشه اوته پنجم چی اینی هات آره رجع إيناجي محاكمة أمام بيلاطس البنطي بيلاطس أوجي حاكمك بو محاكمة ذكر يعني وكي محكمة مسيح تاخستنه وفرد اشتغلن جناها كتاتو ناديتن إنجيل يوحنا حيجدا جبستو حيجتا حيوت شيلي دي راجي صلب هات يصلب المسيح في الساعة الثالثة توقيت أوي إسرائيل والتاسعة صباحا يعني توقيت ما ويموت في الساعة التاسعة والثالثة عصرا يعني التاسعة توقيت يهودية والثالثة عصرا توقيت ما أوروبا إنجيل مرقس 15 25 حتى 37 فمسيح ساعات سيسيو توقيت ما أوروبا هو صالب كرن مر ظلام الأرض وإنجيل متى 27 وآيات 45 وإن كانوا بخوينن أو جي لسر رشبوني عرضه تآخف تشاوا دقا مسيح مر يعني حتى دقا که بمريا جي ساعات نها سبادا حيا دقا که بمريا دنيا رش بو باشه زلزال جي چه بو پشتی مسيح مر و هيكله يهوديا جي زلزال بو ده ستراك هبو ده جيوان ده اوجي بيد پرچه فپشتی و يهوديا و عسكري يهوديا قوتن اره افكر خدا جي يعني خدا اره يعني لقبش مسيح رو مسيح پیوا خدا و یکن خدا و پیوا خو و یکن غصا باشه جي یک ابو ناوی یوسف الرامی بو او باورمند بو مسیح مؤمن بمسیح وی ترباق خاچه کربی چکات دو گوت بس امرم وینه متحکم و داره وی هات مسیح بر و کر وی جیه خوا و کر ترباق خوا و مگومن وردابه او جی انجیل متا 27 آیت 57 حیا 60 نکاج هم گشتن روجاس شامیه سبت شامیه المسيح في القبر والتلاميذ في حزن وانتظار مسيح ده تربيه دابو مريبو خلاص تعرضه دابو وشاگرده مسيح جي قالك حزني بون وسكني بون چما سكني بون لانه مسيح قاجار 6-7 جار ده هر چار انشيلا دا قود انه اكيم اسكار مارشالي ما بقرن مكوتاكن اكيم بقوجن ودو راجي اسكرابا مع عزمانه فشاگرده مسيح جي چه ذكرن سكني بون مسيح رابع عزمانه وصاقوت مسيح ديرا رجا لحده احده رو یک شمه پاشه هات رو یک شمه جي
القيامة تكتشف مريم المجدلية والنساء القبر فارغا. مريم المجدلية وبيراك ندم وچون ديتن تربو مسيح بوشة كوكتنا فأوجي قالك ترسين وكي مسيح بريو چوبية دار دويرو تشبو ويظهر الملاك ملائكة جوان رهاتن خيون لجيه تربية مسيح دهاتن خيون قوتن ليس هو هنا بل قام قو مسيح يعني نلفره لأمو مسيح رابو عظمنا اف كيوا قوت ملائكة بمريم المجدلية وبيركنه في رهاتبون انجيل متى دو وينبو خوينون وي ايج آياتي كي حطو الشاشة. المسيح يظهر لمريم المجدلية مسيح مريم المجدلية رو هات خيان دي انجيل يوحنا دو بيست ايج آياتي 11 حيا 18 ودو راجي مسيح شاگرته خارجي هات خيان تلاميذ خارجي هات خيان او جي دي انجيل لوقا دو اصحاح 24 آیت 36 حتی 49 تکانه بخوینه و ببینه. اره او مثلا گشتک یعنی اره بچکی پر بو و جاره ویدو پر گرانه و اجی ورا پر رعد بو حتی مانو گی حاضر کر. فاز خدا شکر دکن سال قوته دائما مسیح در باس اورشلیم بو و گرتن و محاکمه چی کرن تو گناه تو ندیتن لانه خدا تیدا بو خدا شیوه گناه بو و مسیح دخواست انه هر یک یهودی باوری خو پیوینه جبو خلاص ببه لانه وان بان خدا کر وقت نه هم دست به که مدید انه ملت اوفا د پیمانا کون دا ملت گازی و داخازا رزگار جه خدان د پیمانا کون دا بو یعنی گلک انه مساعدش خدا دخواستن بگوتوار ما خلاص کو در و پاش پیمانه نو دا مدید گاوا مسیح کت اورشلیمه و دنگ پشوازی بو يعني قالك باش افتشتاج ام دبينين وبو يعني ملات بانكر وديرا خده هات مسيح هات خلاص كر ف از دخوازم تفي فيديو جارك و دجار دجي ببيسه و قرارك خود دينه هم بر خده دخوازه رو تفقر حميزاوي خلاص ببيج بو تپشتی تمرتب خده را به و تجيانك قنج باش تلسر و عرده در باس که بمسيح فقط بمسيح امكان جيانك باش در باس کن لسر و عرده فاره افو ویدو ساکه جوال خارج مشارکه کامل اوجی زانبن ایک چه به و در عید ام چاوا به احتفال دکن و چاوا نه عید مگو ذکر جمع ذکر دوشتک بو جمارا و ام جا نهاجم به او دکن ام شخارا به دفکرن استرانا دبیجن دکنیسه دا قشا قسیس یعنی در داخل فلسفه تشتی وصا ام وقت خوش به هفرا در باست کن پشتی اجتماعی پشتی جوینه اره فوصا تدخواز انجیل بخوینه تکانه رقم 2 که تعلیق دا یا انجیل سرخواست تکانش مرا بشینه اینستاگرام های هر درک های تکانه خوب مگینه فاره تدخواز رک ناس که تدخواز وگر حمیزه خوده فگرکت بان خدا که بریه راست پیشه بکه وره انجیل بخوین جبوت ریه خدا ناس که خدا بخواد انجیل دا آخفه نکس اکثر خدا دا آخفه خدا دا مسیح دا به مرا دا آخفی و افتشتکی گلک قنج و باشش ما هر کسی را حضور سپاس شتارا خدا تا پیروز بکه تحت نها تگل ویدونا و خاطرته